ne kumukasa kwenywe nesese zende makusoko na mwemasika na mabundu osi huhomana nende bana batititana. I will not pray. Omanye baliye luso akafunikila nekolyo. Esese suta kumukasa kwenye kwa heshima. Ndi namba 3 musibala muno. Lazima mbiheve ngoli namba 3. Yes. Senyanayo hengeneno hurekana huhomana lakini kura nekole 2027. Tundi kuhabana kumubolera na kumugaide ngani kukendela. Sikila siku asosiefwe. We cannot leave it the way people want. Ya pili, bandu befwe mulakolo manye. Wale munyazi have been around for a long time. Se munabonanga ho chikolo chindi. Ba Kalenjin, ba Kikuyu, ba Nyolo, babile ba Kisii. Se mulangaho vijana chipukizi. Nebeme masikane kusoko ni bachoi bisia. Ba viongozi bakwe. Omu yobakabula nutali wai kola kosini. Na momu nyola kare Raila liwai kola kosini. Na momu Kikuya kare Uhuru aliwai kola kosini. Kamena akasembuli wanga hota. Sembele kei kuilewe feino eli foreign and alien to our community. Esemu saa bandu befwe umeka za shiwa boluke ndolefwe nolukhafubata. You will not finish your journey if you stop to throw stones at each and every backing door. Esenawe leweni nendikhe bukhanyangaliye khalimbone nyota nemanya kanjolda. Nene kama mbone iwe ni kama anikatose. Nene kwa kucheweni kumuolanga kuli embo ya kabali yanga elio kipi la kusoko. Lakini kanole wabwe ne mafuto kaka yuha. Hakumala. Asole libese tila shikura, tila vipande. So that our numbers can make a difference. Mokende jeyo ehore mulembe kuli bantu bakanisa. Kurenge habakama. Lakini za kutilanga bipande, tila chikura. Bolanga hasina ndi bachifu befwe. Ahabana kwa bewe bukanda. Nekeja sipande muhamureverse kamare botawo. Muweze sipande yesiabe omuntu niye kubaga. Mambo ya Nzoia nimesikia mama MC akiongea hapa.